Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Twongeye gushimira Imana. Burya kuryama ukazuka ni imbabazi z'Imana. Ako kantu muza mukumva kandi mugaha agaciro. Kuryama ukavyuka, wowe ufise amafaranga wowe utayafise, kuryama gusa ukavyuka ni imbabazi z'Imana. Semeni amina. Mureke mbabwire aka kantu, ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Imana ivuze ngo baho uzubaho, kandi iyo ivuze ngo vaho uzuhava. Rero dushima Imana yabanye natwe. Mwavuze ngo amen. None se dufite amatariki 21. Ndiyasigaye amezi abiri karibu n'iminsi nimba ari 10 nimba ari 10 ngumwaka. Oh ni muvyagire yo. Sorry. Ega je simbona mwe mwicaye. Nanapangira ngo mwicaye. Semeni amena. Urumva ntaco wakoze, ndakawe washizeho, ndakabavyeyi bashizeho, nuko uyu mukozi w'Imana aravuga n'ubuntu n'imbabazi z'Imana zatumye turiho. Imana yakoze ibyo ihabwa icubahiro. Amen. Nongeye gushimira umukozi w'Imana. Reka mbabwire iki kintu. Yesu yabwiye Petero. Amen. Yaramaze gusubiza ikibazo abandi bananiwe. Ariko nkunda Yesu mwoka vyaramo. Kandi mureke babwiye Yesu kubera kudasoma Bibiliya timuze mumenye n'amateka ya Yesu. Mwavuze ngo amena. Semeni amena. Mu buzima bwa Yesu mu minsi y'amazakwizi yari umuntu wicishaga bugufi. Umuntu wese wazaga mugana yaramwakiraga. Rimwe yabaje abigishwa bete suku hanze bazabanyitandi. Paramwati bamwe azanguriye Eliya, abandi aturina, abandi aturinde, abandi aturinde. Okay. Ngo amarira baza ngo se mwebwe munyitandi. Barabanza baraceceka. Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana w'amano stava mu ijuru. Ariko mwumve Yesu yamambye ati Petero wewe ndakuzi. Ivyo bintu ndi ntabwo ari wewe wabihishuriwe, ahubwo semeni amina. Semeni amina. Nimukomere Imana amashimwe Imana we. Aramubwira ati Petero wewe ndakuzi. Ivyo si wowe ubyibwiwe, ahubwo ni data wo mu ijuru we abigushurira. Ariko aramubwira kuko ari we yaciyemo. Mwavuze cyane ngo amina. Tuzongera kwitwa Simoni. Uyu munsi wanone kwise Petero. Ubaye urutare. Akantu nashatse kuvuga arama ngo nguhaye urufunguzo. Ico uzugura mu isi no mu ijuru kizaba cugawe. Kandi ico uzugura mu isi no mu ijuru kizaba kiza gute? Aba uyu ukumbabwira uyu mupasteri uyu mubona uyu wari waho sirimba mwavuze cyane kwa mina yahawe urufunguzo. Wamepewa ufunguo. Ico yugare kirugarwa, kandi ico yuguruye kirugurwa. Umushitsi mwokerera hangaha atamushaka ntiyosa nibindi. Narimvuze ngo Imana ibaheze umugisha. Haleluya. Yanangaje mwayitunganyije ngo reka ndirimbe gatoya. Mwari muzi yuko nize gitare ndabona nigana n'ababona mbu wa mbere. Amen. Jewe uyu Mungu Imana izintangaza. Niga gitari kandi abantu mu buzima bw'abantu nugucana intege. Bati nawe uragiye utabona gitari. Ngumare kuyiga wari watwigisha abari nju wa mbere ngumare mpinduka mwarimu kwige nari nzi gitari. Kandi ndabona. Reka ndirimbe gatoya nyuma ya gutuganira ijambo ry'Imana. Imana bampere mu
tubanjirije mana iyo tuzabona na Yesu dukunda iyo tuzabona n'ababyeyi bacu mana iyo tuzabona n'intwari z'Imana iyo tuzabona abatubanjirije mana iyo tuzabona n'inshuti zacu iyo data wa twese bakuru bacu kandi ubemeye ijuru tuzabonana nabiyo semeni amen nuko reka amen tuzabona batubanjirije Imana ibampera umugisha turacyakomeje rya jambo rivuga imbaraga ziki kandi ga niyo murimo semeni amena imbaraga zo gusenga ica amasengesho azakora iyo abakristo bagize gute basense niyo magambo tuganira reka tubanze dusome igitabo ca Yona ibice ni bibiri umusomyi wa Bibiliya yanjire ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa gatanu ibindi ndaza kubivuga turongera dusome abambi ba mbere amen ibice ni 18 umusomyi wa Bibiliya dusomere umurongo wa 26 ageze kuri 30 ibindi ndabivuga. Yes. Yona igice ca kabiri uhereye ku murongo wa mbere ndageza kuri kangahe papa? Kuri gatanu. Kuri gatanu. Umurongo wa mbere haranditswe ngo mutegere muze mwumva Bibiliya. Yego cyane. Maze Yona asengera Imana yiwe mu nda y'urufi. Hehe mu nda y'urufi. Asengera Imana yiwe mu nda y'urufi. Kumbi no mu nda y'urufi haba icumba cy'amasengesho. Semeni amina. Mu nda y'urufi abari yasengera ngakomeza mukozi w'Imana. Yego. Ati natakambiye Uhoraho kubw'ivyago nagize. Mutegere mu nda y'urufi aranyishura. Aho nambaje ndi mu nda y'ikuzimu. Wumva ijwi ryanje. Mutegere kuko wantereye ibwina mwibenga mu kiyaga. Umwuzure wantaye hagati imifunda yawe yose n'imikuba yawe yose zarandengera. Birandengera pe. Ego. Ndavuga nti mutegere ndaciwe mu nyonga zawe. Ariko nzokongera gutumbera urusengero rwawe rwera. Amazi yanciye irya nino. Aho ashika no ku buzima bwanje. Aho mu kuzimu harankikije. Aho ibirandaranda vyo mu mazi vyanyizingiriye mu mutwe. Ndamanuka nja mu mizi y'imisozi, isi n'imyugariro yayo yanyugaranye ibihe bidashira. Ariko Uhoraho Mana yanje wakuye ubugingo bwanje muri rwagobo. Amina. Nimuvangu amina. Semeni amina. Isi yamize Yona sezerano ry'Imana ibura amahoro. Reka mutege vuga ko bida ubwo nibwo Imana. Semeni amina. Semeni amina yemewe.
semeni amina. Ega sinkimenya kuririmba imyaka kiranjana. Ifi yamize ngaho ari mu isezerano ako uramahoro. Komeza pasi, komeza wanda integereka no kwiheba igihe bavuga ko ubwo ni bw'Imana. Imana ni utira. Aho naho ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Semeni amina. Igasubiza. Imana basubize mu izina rya Yesu. Hoba hageze. Ngasoma ako turapfuye none manaje. Abami 18 ba kabiri. Abami ba mbere 18. Yego 18 haravuga 26. 26 ihangane gato ndahasome. 26 haranditswe ngo nuko bakira imfizi inuze. Igize gute? Inuze. Aho bahawe barayibaga. Aho maze batakambira izina ry'abayari. mutegera makuru. Uhereye mu gitondo ugashika mu mashoka bavuga bati ewe bayari we nutwumvire. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwe ndajwi narimwe ryigeze ryumvikana cyangwa ikibishura namba. Tibabona ndikibishura. Yego cyane. Basimbagurika bicumbagiza hirya no hino y'igicaniro bubatse. Bagejeje mu mashoka Eliya arabashinyagurira ati nimushirijwe hejuru erega n'Imana kumbure ishize umutima ku bindi cyangwe hari ibifatiriye cyangwe yamaze urubanza cyangwe kumbure irasinziriye mukwiye kuyikangura. Abakristo ni musekeri kuri kwiba. Ariko urumva Imana zabo ngo irasinziriye cyangwa ngo irahuze. Komeza pasi. Yagiye kuruba yego Imana zabo zazitaye imanza. Sinabwiye ibyo bintu zo kugenda. Komeza papa. Yego. Nuko barasemerera. Bashira amajwi hejuru. Mwumve amakuru bike bagurisha intambi n'amacumu. Mutegere imbugita n'amacumu. Nkuko umugenzo wabo wari umeze. Amaraso aravirirana. Maze igihe cy'amashoka kirenze batangura kudebagura gushitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba. Ariko ntihagira ijwi ribitaba cyangwe ikibishura canke ikibababara. Komeza. Maze Eliya mutegere abarira abantu bose ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera. Asanasana igicaniro cy'Uhoraho. Mutegere. Cyari carahomvotse. Cyari cyarazimye. Araheza yakira amabuye 12. Kumurasana ibicaniro mu mwitorero no mu gihugu. Semeni amina. Haleluya. Kumurasana we. Imana ibambera umugisha. Haleluya. Kumurage aya masengesho. Kumurasana. Mwabde cyane ngo bina. Ibicaniro byari zarangiritse mu mashengero. Siri ryonyine gusa ndetse no mu gihugu cyanyu. Nivyo tuko turasana sana. Komeza pastor. Araheza yakira amabuye 12. Nkuko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana. Ari wenyene ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya yubakisha ico gicaniro mu izina ry'Uhoraho. Araheza yimba umuvo mutegera makuru ukikuje ico gicaniro. Uburebure bwawo bw'amajepfo
bwo kuzuzwa n'ingero zibiri z'imbuto. mutegere Araheza akomanya inkwi, abaga ya mfizi inuze, mwumva amakuru meza, ayijanjagura mu bikenye vyayo, abigereka kuri izo nkwi, maze arababarira ati nimwuzuze imibindi ine amazi, muyasuke ku kimazi cyo guturirwa no ku nkwi. Barabigira. Arababarira ati nimusubire ubugira kabiri, barasubira. mutegere Arongera ati nimusubire n'ubugira gatatu, musuka amazi. Bagira kuno nyene. mutegere Amazi aradengera, atembera hirya no hino y'igicaniro, yuzuza n'uwo muvo. Maze igihe cyo gutanga ikibazi gitangwa ku mugoroba kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi. mutegere amakuru bamama, aravuga ati ewe Uhoraho, mana yaje we, Mana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli, mutegere uyu munsi bimenyekane. uyu mugoroba, yego yego, haleluya. izi tariki, yego, semani amina, haleluya. uyu munsi wa bimenyekane, uyu mugoroba, izi tariki bimenyekane ko ari Imana musenga. yego, bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndi umusavyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se, ewe Uhoraho, unyumvire kugira ngo abantu bamenye ko ari wewe Mana, ewe Uhoraho, kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo. Haleluya. Imana iguha umugisha, imbaraga. Nakaza numva abana biwacu baririmba, zindi mana zose nimba nyuma cyuzuye, zindi mana n'ikinyoma cyuzuye gusa tizivuga, n'ikinyoma cyuzuye. Semeni amina. Ariko nabakunze mwo kagira Imana mwe, mureka semeni amina. Mugende muzotinya abantu basenga, abantu basenga, mugende muzobatinyire kure. Kwirirwa mwiriwa muri uyu mugoroba, abandi basohotse. Semeni amena. Mureke mbabwire, nguri uyu mushumba wanyu, iki gitabo Bibiliya mwavuze cyane ngo amena. Bibiliya iratubwira ngo aho kuvuga gusa ngo inyuguti imwe akantu akaverse akadomo kamwe kaveho, mutegera amagambo y'Imana. Bibiliya iravuga ngo ahubwo isi n'ijuru zakurwaho. Uko n'ukwerekana imbaraga z'icyo gitabo mutunze. Semeni amina. Ejo narababwiye ngo nimba ushaka kwimenya, nimba utari wize, erega Bibiliya mushumba we, Bibiliya ni indorerwamo. Mwe mukibona Bibiliya ni indorerwamo. Kujya mu yo mumaze koga, njewe byose beruka, iyo mumaze koga mukisiga nimba rutufuta n'udupudre bugakubitaho, uzutora n'ikiyuko. Rero ibiyo byabaye mu madushe wamarukireba, ukareba nimba ari sava, nimba ari okay, ibitari ho ukabikuraho. Narimbabwiye ngo Bibiliya ni indorerwamo. Yego, ndavuga ngo Imana ibampera umugisha. Bibiliya ikirundi kizakiva ngo ni vyanditswe vyera vyahumetswe. Abaswahili bakwangu ni maandiko matakatifu. Mwavuze cyane ngo amera. Kandi mureke mbabwire, iyo umukristo asomye Bibiliya yamara gasenga, yo azagenda atahura Imana uko bukeye nuko bwishe. Mwavuze cyane ngo amena. Bige theology kandi mureke mbabwire kakadu. Semeni amina. Mwakomeye Imana amashiyemwe, mwakomeye Imana. Turi kumwe. Njyewe umupasiteri utabona. Mwavuze cyane ngo amina. Bige theology baca amadegitora, ariko Bibiliya nta kintu bazongeramo, nta kizanahinduka. Kandi mureke babwire ukuri kw'Imana. Theology ntiyo tumutayoba, ariko icyo tumutayoba ni ugusenga. Munkurikire. Semeni amena. Semeni amena. Hari iwacu turi muri Amerika, hari abazungu bize theology, apandi ubungubu bwa Sunday school, agacido gitora kongera gaciyindi. Turi kubashengero gima. Mwavuze cyane ngo amena. Bakazangurira mu pasiteri ngo revera pasiteri nguriye ngo afite amadegitora yo kuri
theology ariko iriya hari amashengero yacitsemo nimuve cyane ngo amena eregera haracyari abantu buzuye umwuka wera bazungu bacubaha Imana bagikora iby'Imana igomba hari n'abandi nabo bageziyo umuntu wize theology akiga amagambo y'Imana akamenya icyarimbuye Sodoma n'Igomora mwavuze cyane ngo amena ari mu guhaguruka agahezagira umudamu n'undi mudamu umwe akaba umugabo n'undi mudamu akaba umugore kandi yarize theology ariko Bibiliya narimba bwiye gutya ngo semeni amina nimba ushaka kumenya Imana uzusoma ivyanditswe abakobwa bacu basomye ivyanditswe byera abasore biri shengero musoma ivyanditswe byera kandi iyo umuntu yasomye ivyanditswe byera yamara agasenga Imana mwavuze cyane ngo amina yuzura imbaraga z'umwuka wera wa mwuka wera ukamuyobora mwavuze cyane ngo amena Bibiliya zivuga ngo ntimugashaka abanyamahanga nimba ari kwihebura nimba ari ukugira gute nimba ugasanga umukobwa ntabwo ari abahano mvuze mubushara abakobwa bahano mvuze nivugiye umukobwa ariko Bibiliya ivuga ngo nta mugore ngo nta kigore kizabura ikigabo cacu ngo nta na kigabo kizabura ariko mwumvega Bibiliya ikava ngo nta kigore ariko wo kubura ngo wakigorewe induru yoba ariko narababwiye ngo iki gitabo ico yo ikintu kitagira ntigitera amashugwe kiza kirasa kigahinguranya kikavuga ukuri sameni amena nimaze mukomera Imana bashimwa kabyara mwavuze ngo amena no mu Barundi ntibigeze bandika ngo bakoresha igifa nimba ari igifasoni n'abamavanye ngo nta kigore kizabura ikigabo kandi nta na kigabo kizabura ikigore cyacu niko Bibiliya ivuga ce n'est pas moi Imana ibampera umugisha nimba ari ukwihebura mureke mbabwire mwabana bacu mureke mbabwire umukobwa wasenze Imana agakora ivy'Imana igomba akagendera mu nzira z'Imana Imana yatanze umwana wayo mwavuze cyane ngo amena ese yaburitse kuguheza n'umuhungu w'umurundi ariko bagapfa kwiyahura ngo erega ngo pasa ngo tuzomusengera ngo umugaturika ariko tuzomusengera ngo tuzomusengera wowe utosenga n'akanyoni ngo gatibuke mwavuze ngo ame mimi namujua hari umukobwa waririmbaga wasengaga murano baneza apatana n'umukaturika yaraba apatana n'umugaturika ngo ageririya nyina ari umudiyakoni kwishengera iwanje aramwe ati nyabuna wo kabyarawe nyabuna kwega mama tuzosenga ndagira ngo bageze muri za divorce zine muzosenga semeni amina nimuvuge cyane ngo amina imbaraga ziki muza mwumva amagambo y'abakozi b'Imana duhaye tuvuga erega iby'Imana yakugeneye biriho bigende ugere mu myaka uko ingana yose Imana ntizitinya imyaka isoza icyo yavuze mwakomeye Imana amashimwe kavyaramu imbaraga mwavuze cyane ngo amen Yona ni umuhanuzi muto muri Bibiliya Imana kugena babwe ngo ntizireba nkuko abantu bareba ibone ni newe hakoreye ivyaha birazamuka bigera ku Mana mureke babwire turakanwa k'Imana turamaguru y'Imana uri amaboko y'Imana semeni amena aho utari aho Imana itari uriho uri umuvugizi w'Imana ega Imana ndiyo kwihimbaza ariko mwahimbaje Imana
Imana ariko mwebwe muhimbaza Imana mwavuze cyane ngo amina ahirina ikazingeganyega ikanyeganyega semeni amina Imana ibwira Yona iramubwira ngo Ninewe ibyaha bakoze byaduze byangezeho iravuga ngo ugende wabwire Imana hari gitanga ikiringo n'igita gitanga irabwira ngo ugende ubwira abantu b'Ninewe nyuma y'imisi 40 nibatihana ngo bahindukire ndi Imana zobarimbura Imana taga ikiringo ariko muri ntwari abavyeyi bangana gutya n'abasore mwiriwe imbere y'Imana mwavuze cyane ngo amena kandi abantu baza basa n'ababa bikora bakagira ngo ni bisanzwe burya mu masengesho harimo imbaraga zigenda zisenya imigambi y'abazimu n'abadayimoni zigasenya imigambi ya Satani wewe ukagira ngo none ni bisanzwe mwiriwagaha ukabona ntacyo utahanye ariko ibyo utahanye ni elfu ni byinshi nibitabarika utahanye insinzi semeni amina hari ibyakuronderaga hari ibyaguhigaga muri aka kanya hari impanuka hari ibindi ariko mwavuze cyane ngo amina aya masengesho yagiye arusibasiba erega ndibigaragara ndibiboneka ariko Imana yanyu ntabwo ari bayari babwira ngo ni Imana yumva mwavuze cyane ngo amina ariko se yemewe zenda wo kwirwa ugatahana n'inzara ukagira ngo ntaci Imana yakoze ariko reka mbabwire musenga Imana yumva kandi musenga Imana ikora musenga Imana y'imbaraga Imana ibampera umugisha Imana ibampera umugisha ariko wabitahanye amen Paulo avuze ngo intwaro zacu sinkiza abantu tizigaragara ariko ariko ngo zazifata mpiri ibyishi zigira imbaraga imbere y'Imana zamara ngo zigafata mpiri ibyishiraho byose kugwanya Kristo zamara ngo zikabikubita hasi erega mwasenyaguye semeni amina bazari wa mwasenyaguye iyi minsi 2 mwiriwe imbere y'Imana kandi buracyakomeje mwavuze cyane ngo amina musenga Imana yumva Satani ndaka guca intege mwavuze ngo ame turi kumwe Imana ibwira Yona mureke mbabwira aka kantu Yona nyigisho zabire zazivuga ngo Ninewe bari baragiriye abayuda nabi numve arabatereka nkwepe kw'Imana ivuze kandi yarazi kw'Imana yivuze izikora atereka nkwepe njitarushishi nimara nyirengagize ijya minsi 40 izorangire nirangira Imana ibice nzobone kugaruka uzagenda ubabanaho uzagenda ubisimbuka bazaza bagucirikirira imva Imana nahizi sibe semeni amina none reka mbabwire mw'abakristo basenga Imana mwe uyu mugabo mubona iyi myaka maze ntabona natunzwe n'amasengesho abana barya amasengesho abana biga amasengesho ubuzima bwaje bwose bwari amasengesho semeni amina kandi bimwiriwe ngo bigira kamaro mu gihe cya none n'igihe kizoza Imana yamwijuru ibampera umugisha Imana yamwijuru ibampera umugisha tiyagira ikibacu intege imbaraga zike Yona arakwepa yurura ubwato butari bwo timukaza mwurira amatatariyo timukaza muca mu nzira zitarizo mwavuze cyane ngo amena uzutumbiro afata ubwato butari bwo mwavuze ngo amen niki mutaboneye muri iri shengero niki mutaboneye muri iri shengero imyaka 10 murangiye kimbabaza nuko abantu basigaye bahukana abakristo muzi ko abantu bari mu kuma kwahukana Imana ngo imare ibona Yona ariko mwumva Imana ngo imare iteze ikibazo umuyaga iteze umuyaga mu rugabwato buhaye bujitarushishi ibuteze ikibazo watu wakagongana ibibazo biraba none kumva abantu baravuga ati none ni tone yabaye nyinshi bafata ni imizigo yabaye myinshi bafata za marishandizi zose batayo ariko ntibyaciceka
mutegere ishengero ry'Imana mwavuze cyane ngo amena semeni amena baragerageza barati nimwambure n'amarere yose n'ibindi byose batayo ntibizashoboka biri tubwira ngo bakora ubufindo n'inkiperereza mu bwato abiperereza bare bicataje ikibazo mwavuze cyane ngo amena uzabakristo fasta abakristo basenga Imana iyo bahe babona utuyaga iyo babona utubazo naha baza baje kubwira Yesu hano mwambiye Yesu anaweza bazabaza hangaha bagataka bakaririmba bagasenga twatuyaga twose semeni amena mwavuze cyane ngo amena kandi iyo mwasenze muza mumenya nabayona mumenye nabateje ikibazo mukamenya ukuntu mwitwara iyo mwasenze timuza mugenda mugwa mu kigari umusenzi ntazagwa mu kigari ntazajana n'abanya kigari kediye bubenisi abakongomani twirwana agafaransa aha bisubana kongole Imana ibampera umugisha abantu basenga mwavuze cyane ngo amena tibaza bayoba inzira tibagwa mu kigari baza bamenya ikigari nikitari ikigari bakagikwepa bamara bakagisengera ariko murasa neza nukuri mudasa neza uko gabo tangura ngo none tubonye gute murasa neza pas de problème wewe wakwire burasa nabi ninde wakwirirwa imbere y'Imana agasa nabi ariko nabagiye mu tubari barasa neza nkanswe mwebwe ariko ninde wosenga Imana akirirwa mu ishengero akirirwa atari ino munsi mwari gusohokana abadamu rero narababwiye kandi mukaze mumvuye ngo nubutama cyangwa n'ibindi jewe ndi umutama muri town utuntu tumwe mwavuze cyane ngo amena mama simbabushije ariko urabona imyaka tumaze urategera hari muri twagize imyaka 8 n'ahantu urategera twebwe ntabwo turasohokana na madamo n'abana bazatubwira ngo dusohoke vraiment tusohoke kabwira abapeti tuje basha ko papa gutubajane ku ariko ntimwarasaze shaho nyoko twabanye imyaka 40 dusohokere bashaho nukuri kwimana pastor bimwe muracane ibintu byo gusohoka kare kandi kibazo rero si bibi ariko problem nuko hari ababipfa si bibi ariko nuko hari ababipfa bambwe nimbara umugwa ngo ega guronda abandi ngo ntibabasohora tiwumva ngo gasanga go cicaye gusa ngo none abandi ntibabasohora umvaga bibaye problem nukuri kwimana ndi muri Texas Houston mwavuze cyane ngo amena abana banje babiri bamwe bakora muri Amazon kandi Amazon ni company nziza abandi bakora mu zindi mwavuze cyane ngo amena baza bagerageza nkababwira ngo no jamais no madame we ni gravity na kandi ubuzima dukuri kandi ariko no dahumiwe tukinibara kandi tukigurira tukirira na madame Everine pas de problème semeni amina Bibiri zitubwira ngo baragerageza ereka tibariko baca mu murongo iperereza rigenda risanga Yona araryamye arasinzire barambwa ati tu wewe ni namundagani wewe abandi ko baraje gushira ariko yemwe abantu nanone babaye kugicaniro bazamenya no kwihana mwari muzi ko amasengesho azayorosha umutima mwari muzi ba mama mwavuze cyane ngo amina yorosha imitima y'abakobwa yorosha imitima y'abadamu yorosha imitima y'abagabo niyo ga probleme kabaye erega reka mbabwire ntabwo murageza aho Satani atageza imyambi muzamureka ibintu
ibintu bigeze usanga abantu basanga kanga twebwe ukasanga bamwe n'imvugo bagahindura we Yesu we Bikira Mariya no murandegera ukamusanga abantu bamweke oya n'ukuri turacambaye umubiri Pawulo yageze mu ijuru rya gatatu abona iby'amaso atigeze abona ayumva n'iby'amatwi atigeze agira gute ariko arabanguza ngira ngo ukora icyiza ikibi kikanitanga imbere ariko yamakava ngo nabambagwe na Yesu mpana nawe nzukana nawe yamara akaba ngo sinjewe uri muri Kristo uri muri jewe semeni amina mwavuze cyane ngo amina shengero gima semeni amina hari n'amadini amwe azabigendera pastor amadini amwe azabigendera twebwe none mureke mbabwire mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena n'ukuri mbabwije ukuri nk'umukozi w'Imana je nizi Imana nigana abantu nasenze Imana amasengesho y'ubyo bwose kurumva pasa ngwino hano come my friend sigaye ngacisha ngoshe urumva nkubwire ubu Kristo ni mu mutima kandi ndumva je mureke mbwire bijya bintu zabajya amadini vuga ngo igitambara ngo bambaye igitambara ngo nibwo bukristo ngo niko kwezwa ni biki ni bicyo ni fo urantegera no mbusumve kurantegera neza mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena bijya rero sibwo bukristo bijya byo kwigira utuntu bagahinga kandi minwa turaba dusimvuga ibyo bidi turaba pendeko turaba bongo mwavuze cyane ngo amena semeni amina mwavuze cyane ngo amena wewe gusagenda usenga Imana narababwiye ngo amasengesho niyeza tugira abagororosi tugakora ibyo Imana igomba tukaba n'abagenzi b'Imana ntabwo ari biriya byo hanze Imana ibampera umugisha Imana ibampera umugisha Imana ibampera umugisha nari mbabwiye ngo abasenzi bagira n'umutima wo kwihana umugabo wasenza azayihana umugore azamugatereka ariko nyamara kujya muri mukubita nyiri uko umwita kose ati nyamara baby ariko ndasoni mukigira kweri ese no mwavuze cyane ngo amina ayiwe semeni amina nyamara baby nawe nyine ngo kandi bitangaza naratangaye nakoze gitohoza nsanga ari umudamu ni baby ari umugabo ni iki abana ni daddy ako gaciyemo iyo umubwiye ati nyamara nshuti yanje ibi bintu urimo sivyo umuntu bakugishadiro pastor azayamuvuga ngo nukuri mbabarira amasengesho azatuma imitima yacu tworoha semeni amina azatuma tumenya no kwihana burya amasengesho pastor niyo azatwereka amakosa umuntu azana mu makosa ariko amugati nyamara ayo gwereka vraiment ngwe moi aussi ngo ce n'est pas possible murambe oya iyo umuntu ayasenga n'umutima wiwuroroha kandi amasengesho azadutahuza ibyo turimo n'ibyo twakoze ngo umukristo imbaraga mwavuze cyane ngo amena babwira ati kondigite kuturabona ibintu siga witwara vraiment sene ati mungere batenya itubaza bicaraga muri biraka batumva ngubwire ibintu uri mu kubona vraiment iyo ari umusezi azamatega mbako kuti mungere papa we ndetse akasuka amarira imbere yiwe akambwira ngo akavuga ngo mbabarira umutima wose ariko abadasenga iyo bafye kumutunga urutoke azashaka abafana bamurwanirira kandi bamara bagatsindwa batsindanwa nawe yona aravuga ati nije wateje ikibazo yamangu nije wateze ikibazo bati none tukugire gute arababwira ngo nimumfate nimumara mujugunye mu kiyaga igisigaye ubwato bugira amahoro bamamufata naho Imana datarurema
semeni amina. Iyo wihanye Imana iguteguriza kubaho kandi ejo. Nimube amagambo semeni amina. Iyo wihanye Imana iziguteguza ubundi buzima bw'ejo. Imana yamiteguza urufi yoni we yarazi ngo birarangiye. Imana itegeza urufi bibiri zivuga ngo rwitwa nyamuguma ruramumiro ngo rumare kumumira. Imana irabwira ngo wamubumba kano uziguhekenya upima uhekenya yona umukanje. Imana yaba ngo ndakuniga. Mwari muzi ko ibintu byose bigira amatwi y'Imana y'Imana ivuze. Iyo musenzi ibintu byose bigira amatwi y'Imana bikagenda bikemuka. Semeni amina. Mwana mukomera Imana amashiwe. Rwama rubumba Bibiliya yavuze gutya ngo mwavuze cyane ngo amena. Yona yari mu rufi akaba mu ruragu rufi akora gataramo arasenga. Mwavuze cyane ngo amena. Asengera hehe? Imuhengeri yepfa arataka arambaza. Nimuvuga cyane ngo amena. Cyane atanga bugi Imana yashatse kugusubiza. Ta hantu Imana mureke babwire ntimukaza mufata Imana nk'umurundi cyangwa umurundi kazi cyangwa umunyamerika cyangwa umuharabu cyangwa umunyaburayi. Imana ni Imana. Nibyo. Rimwe nari mvuye muri Kenya mwivuga butumwa na madamu. Turi Kampala twurira imodoka ya 2 za nijoro. Tugenda handi kuri toilette lushu. Turagenda umwana waruje kuntega aho ngaho Kampala niho aratuye aranshana kutumara gushika. Tuja muri toilette. Mwumve yewe. Ta Imana itakura igisubizo cyawe. Kandi utazika iyo usenze ni Imana izica. Mwumve ngunyinjira gutyo. Harya bazabatanga amafaranga. Umugabo mwe yamampobera. Ati Imana ishimwe pasa, Imana ishimwe papa. Atuweretse kutubera umugishiki ngari waraduhezagiwe ati uratashe te warishe tike ntego. Atuva kubwire ngiye kugwa tike yagukoye Nairobi. Ngowe tike ugikura hano ni Kigali. Ngowe tike kuri Kigali na Kampala. Nimara ngowe na raso ugenda uryo. Muri toilette ndi ame. Ariko Mungu wetu wa ajabu. Mungu wako wa ajabu. Ajabu. Mungu wetu wa ajabu. 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 Jitazame mwenyewe. Ajabu. Jinsi alivyokuumba. Ajabu. Taona maajabu. Ajabu. 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 Semeni amina. Haleluya. Murano masengesho. Wizera imbaraga z'Imana uzamura kwizera kwawe numara usenge nusenga birahinduka. Nibyo turabyakiriye. Haleluya. Imana ibampera umugisha. Imana ibampera umugisha. Imana ibampera umugisha. Muri toilette amen. Na warava ngo amen. Abanda tele ibi ni binindi turebe nti amen. Ambi faranga nyinshi muri toilette. Ndagenda ngumara wa mwana tugenda tuja kuri base. Ati papa mudone muri toilette naho haba Imana. Ndamuga ngo peti wangu nta Imana itaba. Wowe gusiyukirandukiye Imana ukagendera mu nzira z'Imana ugakora ivyo Imana igomba. Semeni amina. Wamara ugasenga Imana ahantu hose hari igisubizo cawe, hari orezo yawe. Imana yabikeye no mwibarabara nari utaziga. Senga. Urasubirizwa hano hose. Mwavuze ngo ame. Mushika fata ifaranga mpeza madamu ndakira ifaranga ubike. Ati zivuye toilette. Bega Imana we. Erega timugashire mu bwenge bwanyu. Senga wizire. Mwavuze cyane ngo amena. Ureke uruyeri mu masengesho. Usenge. Ureke ikizungu. Mwari muzi ko amasengesho mwavuze cyane ngo amena aduha n'ubwenge. Yona asengera mu rufi aratarama Imana iramumva. Twasomye abagambo y'Imana. Mwavuze cyane ngo amena. Ese ko uwo babwira intahe gatoya Ngo papa. intahe yanje Cyane ngwino. narababwiye jo twavuse turi abana batandatu
ndi umwana wa kabiri kwa papa na mama. Mwavuze ngo ame? Nari umusore w'imbaraga. Nakoraga mu bintu vy'inoro, zahabu. Nashatse arizo nkoramo. Inzi yuko ubuzima bwashira umudamu bizagenda neza. Nari nkijwe muri 80. Turi ku mashengero gima? Shaka umudamu twabanaga muri korari. Ico gihe akazungu kari kaje gatanguye ka 30 zari haratanguye nk'akazungu. Naramwandikiye muri korari agabaruba. Kandi musore mwumva igitangaza yari yirabura akabamo n'abandi bose b'inzobe n'abandi. Hari uwawe Imana yakugeneye. Zendo uzoja kwihanganira n'umusaraba wawe. Mwavuze ngo amena. Turi ku mashengero gima? Ndamwandikira nti ndugu Everine, mimi nakupenda, nahitaji uwe bibi yangu. Uko niko gupatana kose. Nawe yamasubiza ngo sawa Rumumba, ngo name nakupenda. Vrema gucaho. Yama yandika inyuma yako ngako. Ngo name nakupenda, nguwe bana yangu. Thank you. Murumva kera nubwo bebiciyemo ndagenda mbwira abavye nti nyamara hari umugeni wa hehe turya okay bajana yinka. Twebwe rero ico gihe bapfuye kujana yinka timusura kandi umudamara umukobwa araguhunga kuzogeza igihe muzokora mariage ya muri yo myaka narimvuze iyo mumaze kujanika kwa sobukwe twajanaga inka bitagura ifatarembo bakajana kimwe sivyo bakavuga ngo twaje gusaba umugeni. Yinka yafaga kujayo umudamu uwo mukobwa timwasuraga kuvugana timwasuraga kubonana mwongera gandi kubona n'umunsi wa mariage. Turi kumwe? Aha. Kandi mureke mbabwira iki kintu. Nta gisabune cyarufura nta gikotora tureka urukundo gusa byama bigenda gutyo kugeza umunsi wa mariage. Niyo twongeye kandi guhura. Nta nkoko ntaki ariko no kuri kwimana mu ijuru kikizungu. Ariko abakobwa bari mu kurya inkoko. Vous les filles, erega nimwe mukura problème. Reka nirekere data. Mwavuze cyane ngo amena. Ndi imbere y'Imana uyu mukozi w'Imana utabona. Bijya vyose sivyo vyubatse urukundo. Ntabwo ari bijya sinkoko, si bijya bindi si twatugamba muterana, si ibiki ariko icubaka. N'urukundo ruva ku Mana. Nivyo. Semeni amena. Yo kugurira inkoko atozigura ibyo Imana yateguje kuri wewe biza bisoro kandi bikabizima. Nukuri. Gutumare dukora mariage. Kandi nawe arishima. Abona yuko ibintu bizogenda neza. Bavande nyuma y'amezi 7 ngwara mugigo. Yari impitanye pe. Ariko Imana yacafite umugambi. Mwavuze cyane ngo amena. Mwavuze cyane ngo amena. Mwavuze cyane ngo amena. Ngwara mugiga kakazi fye ubuzima amaze ndakubitika. Twambara ubusa bavandi. Turasonza. Imyaka 6 nta mwana. Kandi abantu Imana sibababarira. Urazi ko babwiraga umudamu atura mugabo ntiyahumye kimwe. Atariga ibintu zose zarononekaye. Ariko icamfashije. Kandi madamu umurumva igitangaza na murongo FC imyaka 10 n'itanu. Iri iwacu murenge nta mategeko murambabarira abakora amatohoza ngo muraje guhamagara nimba ari droit de l'homme binangariye. Rero namwe abahundi mwumvega ngo uje gusimbira ku mwana w'imyaka 15 bazakuniga. Ubu hari amategeko abihana. Mwumva ico gitangaza. Imyaka 10 ningahe? Ameza ngahe? Indwi. Umugabo arahumye. Amaze duhura n'intambara. Amaze twinshira pastor twinshira mu ikintu mwitaba abarundi ngo nubugaragwa. Turasonza, turakubitika, turatukwa, turagawa. Ariko muvuga itangaza. Kaje imbere nasenza amasengesho pastor ndasenga. Semeni amina. Komera Imana bashimba bwira imbaraga z'amasengesho.
Mwavuze cyane ngo amina. Mwavuze cyane ngo amina. None nasenga. None nkibona ko ntabona. Murandumva neza? Imana ikanambika imbaraga, ikanuzuza umunezero, yamara ikamara agahinda. Amasengesho niyo azamara agahinda iyo turi mu ijoro y'ubugaragu, mu nzara, mu bukene, mu bushomeri, ibintu zaranze ndibipase, ikintu kiza kibarizo zose kikamara agahinda, kikakuremya, kikakubaka, kikagushikira. N'aya masengesho murimo niyangejeje ahangeze. Mwavuze ngo ame. Nasenga Imana ikambwira ngo nzabagirira neza, nzabashigikira, nzababeshaho. Dutangura kubyara abana babantu ngo muzorya abana nk'imbeba. Kabaza bize bakamwa ngo imbeba ntizazirya abana. Okay, pas de problème. Munantegera ariko ndasenga. Urazi ko umusumwe mwavuze cyane ngo amena. Hariya uvira nahagize imyaka 9 rimwe ndari masengesho y'icumuro cyose ngo mare mu bihumbi bibiri bibiri. Umwana avuye ku ishuri, uwo nagize pastor bunyine avuye ku ishuri, ndamubwira ngo hano nyina hakaranga je ndi mu masengesho mu cumbi wanje. Ndamubwira ngo tora igipapuro aratoye, ndamubwira ngo ugiye kwandikira Imana urwandiko mu masengesho mu bihumbi bibiri. Ndigiye kwandikira Imana. Umwana ati se papa, Imana izanye ku rwandiko peti, uvuye ku ishure, nimba wize za fizike n'ibindi, ico nkubwira ari cukora. Ureke ibintu za ngo Imana yandike jewe ugiye kwandika andika. Ndamubwira ngo andika ngo ndakuramukije Mana ya Isiraheli, Mana ya Yakobo na Isaka, Mana ya Abrahamu, Mana ya Rumumba nkorera ntabona. Umwana arandika ngo mare ndamubwira ngo andika ibyifuzo, aravyanditse ngo mare ndavuga ngo nije Rumumba Jedeho utuye Uvira biye Marake. Umwana ngo amare gusohoka inja mu mubiri. Ibi nkoze ibike Yesu rwandiko poste y'Imana ibahe ndaruposta ngo mare ndasantora kitari. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza. Semeni amina. Hallelujah. Komera Imana amashimwe bwira Imana. Nari nabwi muri yo mitwaro, nari nabwi Imana ngo ubukene, izara, kwambara ubusa, minerval, rongement y'inzu, mbwira Imana ngo ndashaka inzu. Ubwo mfite ikote rimwe n'ikirato kimwe, ngumara kuririmba gutyo pasa ninjira mu mwuka. Imana irambwira ngo iyo usenga Imana izivuga. Ubu Imana kiravuga. Burya pastor yarahavuga bige bintu, Imana yari hayivuga. Semeni amina. Komera Imana amashimwe bwira neza ngo kagira Imana. Turi kumwe. Imana ngo Imana irambwira ngo erega rumu ntaho iposa yanje iba hose. Urwo rwandiko rushira mu kanwa ndiyo, wo rupfunda mu ikoti ndiyo, ahantu wo rutakwiyarara ndiyo, ahantu hose wo rudepose hari posta yanje. Neguri matera ndushira, neguri matera ndushiramo. Imana ngo Imana irambwira ngo nzaguha inzu, irambwira ngo nzaguha amazu. Mwavuze cyane ngo amina. Mwavuze cyane ngo amina. Irongera irambwira ngo nzaguhindurira ubuzima, irongera irambwira ngo nzaguha n'imodoka. Ngo Imana iricecekera, ngo Imana guceceka muri 2000 amaze ndakubitika. Kandi Imana yagize gute? Ariko sinacika intege, naje kubabwira ngo mwihangane. Abashonje, abashomereye, abari mu ntambara, komeza usenge. Hari ukwezi kwawe, hari isaha yawe, hari umunsi wawe, hari umwaka wawe. Semeni amina. Bigende bitwara igihe, nimba ari Imana yabivuze izabisoza. Bandanye usenga, ntugacike intege kubera amagambo y'abantu. Hari igihe batubwira ngo ariko mu muntu yokorera Imana ngo akabura icyo yambara. Uzi kuva mu ivuga butumwa inda ikarya ukarara ubusa. Amen. Mwavuze cyane ngo amen. Mwavuze cyane ngo amen ariko se. Mwavuze cyane ngo amen. Ani Imana yambwiriye ngo umva kubwira uzoja no hanze.
ubuzima buradukubita. basuzugura mureke babwire basuzugura babona kazi umuntu utabona ariko ndabwira abana amen uko umuntu azabesha biri mu kuboko kw'Imana n'ababyeyi ndi babimenya niyo mpamvu byende biyuhaye ubaya ejo yokubera ikimazi Imana ikomere ishusho nimuvuga cyane ngo amina nimaze mukomere Imana amashi yemewe. Barasuzugura babona barasuzugura ababona kanswe twebwe tutagira gute ariko reka mbahungurize mu buzima nabayemo bwose sinagiye ku muhanda sinateze amaboko kubera gusenga Imana semeni amina Imana yagiye ikaza yiyaranje nkabaho muri iyo myaka y'ubutayu mwavuze ngo amen turabyara turakomeza twimukirane Bujumbura Ibujumbura nahagize imyaka 17 nicyo gituma nkunda abarundi mwavuze ngo amen amasezerano yanje yose Pastor Olivier yasohoreye mu Burundi mu Barundi ega mpagize amezi 7 turi kumwe mwavuze ngo amen nageze mu Rwanda nahagize ukwezi kumwe amasezerano yanje yose ayimana yambwiye yasohoreye mu Barundi ndabakunda n'Imana irabizi ndanabasengera mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena ubwo buzima bwose kubera gusenga reka ndene uva kubwire uko uzabesho kandi hari ukuntu Imana izinyegeza uko uzobesho kugira ngo abantu batakuderaje ugira ngo reka mbabwira aba batware bose batwaye ari mu Burundi ari mu Rwanda ari mu Amerika ari hehe rega Imana izigenda inyegeza ku muntu azobesha nimba uzoba umugwiza tugikabanza kabinyegeza abarozi n'abicanye n'abanyeshari bikaza kuza baracitse intege ugira ngo aba bose babategetsi bara umwana yovuka muri za bamwe bavukiye muri interieur akavuka muri akavukira mu dispensaire yamara kama azayanditse ngo uzoba ministre wa interieur wo kuniga abanyagihugu izingegeza uko uzobesha ikaja kubigeruru ikaja kubizana kubishitsa semeni amena satani yaracitse intege nivyo ako mwavuze cyane ngo amena ariko se mwavuze cyane ngo amena yewewe ega nawe ukuru bunyine si uko wari umeze aho byiriwe siho birara aho biraye siho byirirwa kurira kwararira umuntu nijoro bwaca impundu zikavuga ubuzima nizagezage ubuzima burahinduka ejo wowe ugenda n'imodoka ejo ukagenda n'amaguru tibaguhe na rifite erega Imana niyigira ibihe Imana niyigira ibihe izigenda ibinyuranya ugakena nejo ejo ugakira none ejo ugakena nicyo gituma Imana nikwibuka mbere y'abandi uzawibuka barya mwasenganye mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena bwa buzima bwo gusonza bwa buzima bundi ubu mbabwira mwumva igitangaza rwose fye Imana yaravivuye Imana yagize gute yaravivuye kandi ngo Imana ivivurira muri Etats-Unis za Amerika turi kumwe shengero gima turi kumwe ariko natangaye n'Imana sinababwiye yeme mu butayu kumbi mu butayu ega nti umuntu yakire mu butayu tutatumenye iz'abandi bafungura tukagira ngo nivyo kumbi habimiza bibu habimbuto habiki haba Mana we ayewa mu butayu pastor we nimusanga Imana yeme semeni amina
ndangije babwira ngo ndi akagira kizaba cy'intege iyi Mana musenga si bayadi ni Imana tizizinduka tizisinzira tiziryama iyi moya musenga muri iyi cyace ni Imana yumva ni Imana ya Eliya ni Imana ya Olivier ni Imana y'uriya mudamu ni Imana y'uriya mukobwa ni Imana yawe semeni amina iyi Mana musenga ni Imana yumva yishura amasengesho muzi amakuru ubu muzi ko mfite abantu bandera uko ngo ndaregwara ndarerwa Imana yajiwe Imana yajiwe Imana moya museka mwasizi mama we barandera bagaheza abantu ifaranga ujya nkurufashe Eric na murumuna we uko ngo niba bandera ku musho w'ukwezi bakabahemba twamara tukagabana za faranga tukazijya barandera iki iyo ni imigisha kuko twavuye mu butayu ninde bari barera hano urarerwa wewe ariko abazungu ni bakamabaza nyine Gideon Lumumba uzoza kuvuga uzutubwira ngizi nomero hazokagira zo gutuka nkabwira abana ati murubabasha kandi nyine wonkoraho abazungu ntibafyina Imana ibagire neza yewe mwavuze cyane ngo amina mwavuze cyane ngo amina yamaze Imana yambwiye inzi Imana yampaye ya mbere ni muri Amerika Houston Texas ikarita yacu bayita ngo Richmond ega wabaye mu gatoke naje ndi muri Richmond arakiva kandi se woke se sava gusenga no ku mukozi w'Imana nimuvuge cyane ngo amena ugakorera Imana nta muhumure mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena yemewe mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena humura ndi kudabarenya umutima iki kintu burimo Pastor Olivier aya masengesho iravuga thank you mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena ukuze mbaye mubwiriza n'umupaseri utabona ngize imyaka 42 nagira kuva muri 82 n'imyaka 42 nawe yandi kibazo muri 82 mwavuze ngo ame mwavuze ngo amena ubu dufite abuzukuru batanu umukazana n'umukobwa barakuriwe bagiye kuvyara abandi babiri babe barindwi turi kumwe kandi barya bose bavugaga nice baracatuye bamwe muri interieur amazu yabo ntagira prise timugacika intege senga sonza senga bagutuke usenge ushomera usenge uhezagirwe usenge ufakare usenge ubivuze usenge urware usenge semeni amina hari igihe Imana izabicecekesha kubwa amasengesho yawe imbaraga reka mwavuze ngo ame
ni Imana impizu ya mbere yayitaje abana barayigura yayitaje zibiri turi kumwe mu Burundi ifite zine zanje mu Rwanda afite zine cadastre yivuze reka mbabwire iyivuze iyo usenze Imana zifata ya magambo y'abantu ikayakura mu kanwa ikayahindura simple yamarika gusoza isezerano mwavuze ngo amen mwavuze cyane ngo amena wa madamu bavugaga dusigaye dutuye yava ku kazi kambwira hayi kaci umukecuru nawe hayi turaje Imana we haleluya haleluya umva Olivier iyi Imana ukorera si bayari si bigirwamana ntizizinduka ntizisinzira iyi Imana ukorera ni Imana nzima ni Imana yumva iyi Imana musenga ngwino hano papa iyi Imana nimba ari Imana yakuvuzeho humura bitwara umwanya ariko bigira ikiringo mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena shengero gima mwavuze cyane ngo amena shengero gima ibintu byose Imana yambwiye kubera gusenga wagiye kandi ngiye kurangiza ugasenga amagambo yose Imana yambwiye muzogendera mu ndege ndi mu gukubita za Arizona za Ohio za Kentucky za Tennessee nkurira ya ndege Imana yambwiye ariko manuka yahindutse bisi nkina kazanurira ejo hani wawe reka burya nkizi wawe nakazanurira bisi none ubu bisi yahindutse indege kandi abana barangwa ngo papa waraturiza utabona uradusengera tubaho aho uzokenera kuja hose tuzoza turi hatike baratubwirana nyina baratwicaza baratubwira ngo ntimugasure kwiganyira nta kabazo nta gake imbaraga Eliya arabanga uyu munsi bigira gute kuko muri ano masengesho nimba rejo nimba ari none bagiye gusenga Imana semeni amina ni mu byaguruka gato mbabwira akakantu mwavuze ngo amen turi kumwe mwavuze cyane ngo amena murizeye arabanga uyu munsi bigira gute kuko ni bande bantu bizeye nibagire gutyo pasa ngwino hano uri umukozi w'Imana bwira Yesu kandi umva mbabwire muhagarare kubwo kwizera semeni amina haleluya semeni amina umutwaro wari ufise muntegere neza ese bazavuga tagiye kitagira iherezo tajoro ridaca la 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 Yesu la 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 iyo oh haleluya ukabwira Imana yawe ikibazo lili ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe iza semeni amina haleluya none umva mbabwire semeni amina umva pasa semeni amina haleluya semeni amina haleluya nabonye Imana mu mvura nibona kuzuba nibona mu ijoro Yes. nibona mpazi haleluya nibona nkege nibona ndayibona n'uyu munsi muri aba bantu basenze uyu munsi mwavuze cyane ngo amena mwavuze cyane ngo amena abizeye semeni amena nimba wari urwaye nimba wari urwaje nimba hari ikibazo cyari kiriho muri ano masengesho ijoro bimenye bimenyekane kuri Imana ora basapria do fer hari abantu Imana igiye kuzuza amashimwe haleluya muri aya masengesho semeni amena muhumure mushikame Imana ngaho pase yego mana turagushimye
Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho. Imana nayo yari yateguye farasi yo guhekwaho. Birategekwa wamutambagizayo wamusezere kandi wamutambagije niwe wari kumumanika. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze iti icyubahiro cyayo ntabwiza gihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Haleluya! Amen. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze iti icyubahiro cyayo ntabwiza gihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Imana ikuremera amashimwe, zamura ibiganza dusenge. Imana izizana abagabo nk'aba babonye Imana kugira ngo bivyure ishimwe, bivyure ukwizera kwawe, bivyure kumva yuko nawe bishoboka. Iyagiriye neza Rumumba, iyangiriye neza, iyaduteturuye, iyadukuye mu nzara, iyadukuye mu gakengerwe, iyadukuye mu mugayo. Izana abagabo nk'aba tukabashingira intahe kugira ngo ukwizera kwanyu gusubire kubagusha, ukwizera kwanyu gusubire kunaguke. Nyene icubahiro turagushimiye, nyene ububasha turakubashe. Uragahezagirwa kubw'umusavyi wawe, uragahezagirwa kubw'amajambo y'ubuzima, amajambo adasanzwe. Turanagutse, Imana iza yumva amasengesho mu nda y'urufi, Imana iza yumva gusenga muri estoma y'urufi. Mbega twebwe tutari mu rufi ntiwotwumva? Nimba warumvise Yona ibwina mu kiyaga, nimba warumvise Yona mu rufi muri barene, twebwe ntiwotwumva. Turaguha icubahiro, rino joro bimenyekane, rino joro bimenyekane, rino joro bimenyekane, rino joro bimenyekane, rino joro bimenyekane. Senga, ndashaka usenga nukwizera, usenga nukwizera. Rino joro bimenyekane, rino joro bimenyekane, rino joro bimenyekane kuri Imana. Natwe turabasavyi bawe, natwe turi imbere yawe. Bimenyekane ko tudasenga Bayari, bimenyekane ko tudasenga Dagoni, bimenyekane ko tudasenga Kimbirigiti, tumenyekane ko tudasenga Shitaroti, bimenyekane ko tudasenga Yezebeli, ko tudasenga Ashera, ko dusenga Imana nyamana. Turagushimiye Mana, iyi minsi 40 biramenyekana, iyi minsi 40 biramenyekana. Izere wa mumama we, izere wa mupapa we, izere wa musore n'inkumi. Iyi minsi 40 biramenyekana. Abariko baradukurikirana online, iyi minsi 40 biramenyekana, iyi minsi 40 biramenyekana, iyi minsi 40 biramenyekana, iyi minsi 40 biramenyekana, iyi minsi 40 biramenyekana. Hallelujah! Ha shabria dove. Wewe ni Mungu wa kuitwa na kuitika, Mungu mwenye nguvu,
Acha nguvu za maombi zizilike mahali hapa. Acha utuonekanie jioni ya leo, usiku wa leo. Acha tuhisi nguvu zako, tuhisi uwepo. Weka muhuri kwa ahadi zako. Tuongeleshe tena kama vile uliongelesha mtumishi wako. Kuja wamuganirije. Erega natwebwe turiko turakwandikira ikete. Natwebwe turiko turakwandikira. Nubwo tutafise urupapuro n'ikaramu, natwe turiko turakwandika. Habiria dosapia. Imigabo n'imigambi y'umwami w'Ashuri irahinduka ubusa muri iyi minsi 40. Imigabo n'imigambi ya Ahitofeli irahinduka ubusa muri iyi minsi 40. Icyo Satani yari karacura ku buzima bwawe kirahinduka ubusa muri iyi minsi 40. Ivyo umwasi yagomba gusambura mu rugo rwawe birahinduka ubusa muri iyi minsi 40. Ivyo Satani yari yateguye konona ku buzima bwawe, ndavuze ngo Imana yabirahinduka. Imana yabirahinduka. Imana ya kino gicaniro, Imana yanje irihesha icubahiro ku buzima bwawe, iriyerekana, irakora imirimo ikomeye, iragutangaza. Witegure, Imana yacu yumva gusenga, ibangiye ugutwi kutwumva ko turasengera. Witegurira intsinzi y'agahebuza, witegurira amashimwe menshi, witegure gushinga intahe. Imana ya kino gicaniro iriyerekana iwawe, iriyerekana mu kazi kawe, iriyerekana ku nzira yawe, iriyerekana muri ya mitwaro wari ufise. Imana ya kino gicaniro sina Mungu mwengine wa kutegemea mbinguni na duniani, hakuna mwengine. Bwana wangu ni nani, ni nani zaye roho yangu na kulia. Ni nani, nina semeni akombo mwanadamu, shindia shetani. Mungu anaenda kukushindia shetani. Mungu anaenda piga chini mipango yote ya ibilisi. Mungu anaenda badilisha kila mipangilio, kila kitu ibilisi amepangilia. Mungu wa madhabahu haya ataonekana kwa maisha yako. Anaenda kukuonekania. Imana ya kino gicaniro biramenyekana ko ari Imana. Ijuru rigira rishiraho itandukaniro ry'abubaha Imana n'abanyakibi. Ijuru rigira rishiraho itandukaniro ry'abayirondera n'abatayirondera. Sina cha kupendeza wino wala cha faida. Come on guys.
roho yangu na kunipa raha kamili. Come on, ni nani semeni akomboaye mwanadamu na kushindia shetani. Mwili na moyo wangu. Come on, sing. Yaweza simia. Hey. Bali Mungu ndiye nguvu za uhai wangu. Za uhai wangu. Yeye sehemu yangu. Yeye sehemu yangu. Milele daima. Oh, milele. Hallelujah. Nitaingia hema. Nitaingia hema yake na sifa zake kuu. Ni nani wengine ajazaye roho yangu na kunipa raha kamili. Hakuna mwingine. Ni nani semeni akomboaye mwanadamu na kushindia shetani. Ndabasaba ikintu mu kwizera mu ndabe hano. Mbasaba ikintu wizeye cyane, ico bita mu gifaransa avec ferme assurance. Uramutse abantu bashika kundwi ubabwire ngo aya masengesho urayasozera yamaze kugutsindanishiriza ku vy'umwasi vyose yari yateguye ku buzima bwawe. Umuramutse umubwire ngo aya masengesho urayasoza Imana yamaze kugutsindanishiriza ku migabo n'imigambi yose umwasi yari karategura ku buzima bwawe. Aya masengesho urayaheza Imana yagutsindanishirije icyo umwasi yari karategura ku buzima bwawe. Umubwire ngo itegurire gushima ufise igisubizo mu maboko yawe. Itegurire gushima ishimwe urifise riboneka rigaragara. Turasoza aya masengesho, turasoza uyu mwaka ukikiye igisubizo cyawe. Turasoza aya masengesho ukikiye icyo uri kurasengera. Amen. Gukikira urabyumva? Music, calm down. Gukikira urabyumva? Urabyumva? Murabe umuntu mwegeranye umubwire ngo uraheze uyu mwaka ushime ubifise bifatika. Ukikiye inyishu yawe, ukikiye icyo wasengeye, ukikiye icyo wasabye Imana. Murabe umubwire ngo ijuru rirabyemeye yuko usoza umwaka ushima kandi ubifise. Iyo babicokoje nuko biza muri jewe. Hari icyo byari bitwaye gushima ataco dufise. Papa nitumukunda ku buryo tumushimira muri byose. Bihari bidahari ntitwama twamushimiye. Turamuvuga nabi, ntitwamana amashimwe. Twaronse tutaronse. Ariko
cette fois aya mezi abiri asigaye kugira ngo umwaka urangire urashima uwifise. uragwaye sawa uzoshima ufise resulta. ufise ideni yitegure ko ushobora gushima ufise zero credit. umunyamibembe yaraje kuri Yesu. Niryo jambo numvise uyu mugabo ariko aravuga abantu b'Imana. umunyamibembe yaraje kuri Yesu aravuga ngo nimba ubikunze mpumano iryo sengesho. Yesu aramwegera aramubwira ngo ndabikunze ndabikunze. ndabiro muri kumubwira ati arabikunze 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 nukire arabikunze ronka promotion arabikunze ronka ivyo mpapuro ukeneye arabikunze ronka iyo nzu wari ukeneye arabikunze akira mariage yawe arabikunze. ndabiro muri kumubwire ngo so wawe arareka kubikunda ngo Satani abikunde ku bwawe. wamubwiye cyangwa uri watamariwe warengewe. mubazo ngo so wawe witirirwa arareka kubikunda ngo umwasa bikunde ku bwawe. bwira rero ati so wawe arabikunze. nyumviriza ko wazananye umutima wo kurondera papa ufise inyota yiwiwe arabikunze. papa wanje abadayimoni bigeze kubwira Yesu baramubwira ngo turagusabye ngo ntutwice agakinyaguru ngo fata uduterere muri zijya ngurube. abadayimoni barasenga barabwira Yesu turasenzira isengesho turirungitse imbere yawe turagusabye ntuturungike hariho wose ngo turungike muri zijya ngurube turabigusa. Yesu aravuga ngo ndabyemeye numvise isengesho ry'abadayimoni ngira ndabakorere icyo musabye. none ndabaza nimba yo kwishura abadayimoni tantini wanje nimba Yesu yo kwishura abadayimoni yoreka kwishura wowe uri mu ishusho ryayo. yoreka kwishura wowe uri mu ishusho ryayo. ariko ni igitangaza wowe wahebye indya kurya atacaha kirimo waretse indya uvyemerewe. mbe murazi ko muri ko hari abandi bari kubararya ayo watanze. hari ico bigutwaye se? hari ico bidutwaye? abandi niba ari kubararya aho twatanze kubireka. ubu ngubu papa aranyima ngo bigende gute. yabikunze ijwi ryambwiye mu mutima wanjye ngo yabikunze kukugirira neza yabikunze kukwishura yabikunze pe. yabikunze kabisa. Oh, glory be to Jesus. mama ngira ndaguhezagire bampezagire ngira ndaguhezagire papa yabikunze kukugirira neza gose yabikunze. tuzaheza amasengesho itariki 23 z'ukwa 11 niho tuzoyasozera. azoba ari kuwa Mungu.
mugabo ngira mbasabe ikintu nabasabye ku munsi w'ejo, uhagarike icyo bita amaramantasi imbere y'Imana, amasengesho y'amaganya. Urabona mana, urabona ivyo bintu bireke, mubwire ngo ndiko ndagwanira kuguhimbara, ndiko ndagwanira kukumenya birushirije, ndashaka unyuzure, ndiko ndagwanira ya nyota y'ijambo, ya nyota y'ijambo papa, mpakuzura ijambo, mpakukumenya biriya papa amaze imisi atubwira. Nakaga gakomeye kwitirirwa Kristo utamuzi. Kumwizera ni kimwe no gukunda bera ni kimwe, ariko Paulo abwira ishengero aribwira ngo ndabamiza ku rurimi mbasengera kugira ngo Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo abaho umutima w'ubwenge, abaho umutima w'ubwenge, akingura amaso y'imitima yanyu kugira ngo mumumenye, mumuhishurirwe, mumenye n'ihamagagwa ryanyu, mumenye n'itunga rihebuje rinyegejwe muri we. Ndabyanze, vuga ngo ndabyanze gukundana n'uwo tutazinanye. Vuga ngo ndabyanze. Urizeye kandi uracyariyo, uracyari bwina bwo kwizera. Subira umuhere ukuboko mugenzi wawe umubwire ngo arabikunze kukugirira neza muri aya masengesho. Ambarekure dutahe dushimire cyane umusabyi w'Imana. Aya ni amashyi yo kugushimira Papa Lumumba. Turagushimiye, turagushimiye cyane. Ndiko ndabyumva ko vuba cyane nzoza kuraba iby'Imana yakoze Texas. Nibyo. Nukuri pe naje itegeko rya Trump ni iry'umwanya mutoya, ejo bazosubira bisinyure umurundi asubire muri Amerika. Ni question y'ibiganiro gusa. Izina ry'Imana rishimwe. Tumuhezagire uyu mugabo, tumuhezagire, tubibe imbuto yo kumuhezagira. Dushima Imana, ndabasabye tumuhezagire, muze tumuhezagire. Uyu mugabo ndabyibuka aza kutwigisha, aratwigishije akatari gake, dukundanye igihe kinini nawe. Hari ukuntu tegura ikimaze cyo gukenguruka, dukengurukira Imana, tumuherekeze neza. Ndabyibuka ko ari mu bantu baje kare cyane. Ndatekereza visa yiwe ya mwagiye 2017 papa, wagiye ryari papa? 18. Ni kuvuga ngo 16 na 17 yari ngaha kabisa. Mu bantu yagendeye hano wacera hagende. Kandi nukuri igitangaza, yaraza tukamuha icyo dushoboye. Sinaba ndabizi ko yaje na bisi nyene umuntu akagwanisha kugira ngo ashobore gutaha na taxi. Ariko Imana ni nziza. None mwumva amazu asigaye afise kubera Yesu. Ariko niki naco cyo kwandikira Yesu? Ariko mumwandikire, andikira papa wawe, mumwandikire Mana we. Kwandikira Imana biraryoshe. Uzi yuko Ezekiya yigeze kurungikira ikete Imana, akarirungikana intumwa, bakaridugana ku gicaniro, akababwira ngo ritware ngo muri sase ku gicaniro,
nguko nayo nirazi gusoma nayandikiye ndayibwira amagorwa n'ibitutsi umwami w'Iyashuri ariko aradutuka. Imana ngo isome ikete rya Hezekiya ya mirungi kumuvugishwa iramubwira ngo genda ubabwire ngo ngiye kumutobekeranya, ngo nzomutobekeranya mu mazuru. Yavuze amajambo ateye ubwoba. Ngira mbabwize ukuri yuko kugira ngo umwami w'Iyashuri Bibiri ivuga ngo yangana n'umusenyi wo ku kiyaga, bari ingabo nyinshi, abayuda bakaba inkewa, abari batwawe na Hezekiya. Mugangira ndababwira yuko Imana kugira ngo isuzugure umwami w'Iyashuri yarungitse umumarayika umwe wenyene. Pana bya bintu byo ngo nzanye batayo ngo umumarayika umwe, kandi uwo mumarayika yica abo bantu bangana n'umusenyi wo ku kiyaga silencieusement, abantu basinziriye, abatutswe basinziriye. Nkubwire, ugiye kuvyuka, ugiye kuvyuka ni gitondo kimwe uvyuke usanga aho waziga ikibazo, wibaze ko waraye ahandi hantu kandi ari hahandi nyene. Kubera iki Imana yagize gute? Imana yagize nakanya gatoya. Bibiri ivuga ngo amarira yorarira umuntu mu ijoro, ariko mu gatondo iragahezagirwa ibihe byose. Tuyongeye amashi. Umwami abagire neza. Turi kumwe ejo ku mugoroba, turaha kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu niho gusa dusengera aho tuba turi kubera ibikorwa bikorerwa ngaha, tugasubira guhura ku munsi wa Mungu. Imana yo mu ijuru ibane namwe, tuzagira ibihe byiza. Dufise abantu tuba turiko turasengera, ntitupfa gutumira umuntu wari we wese, kuko akarago n'ikindi kintu. Ntituba dushaka umuntu azana za teoloji za zindi mwumvise ubwenge burebure. Dukene kumva umwuka mpemu yera. Abantu barambare gukarago, tuba dukene kumva Imana inagura, Imana itwubaka, Imana itugerera izindi imbaraga muri twebwe. Muhaguruke mbatureho umugisha dutahe. Thank you Lord. Ni Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Niyo yonyine yo kwizerwa, yizeye kwidahemuka. Ni Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Niyo yonyine yo kwizera, niyo yonyine Mana. Niyo yonyine Mana yo kwizera. Mana ishimwe. Mami turakwakiriye, naragiye kumwakira ejo umufasha wana n'igitangaza, kubera nagiye ku kibuga cy'indege ndamutora ndamuza, naciye nibagira kumwakira. Yari amaze indwi yose, ntitwabanye indwi ya mbere ahora mu rugendo. Turongeye kumwakira mami hagati muri twebwe. Imana ishimwe. Imana yarakoze kukuzigama. Cyo gituma ngoza ndabwira pastor abari waza kumwakira, ari igihe cyo ndabyibagira kubera mba namubonye. Biba byoroshe. Tega ibiganza uhora kurabe ryiza, akumurikishirize mu nyonga hiwe, aguha amahoro amwe adatangwa n'abana b'abantu, aguha umugisha umwe utavanze n'umubabaro, akugirire neza winjira,
ugirirwe neza usohoka. Yumve gusenga, ugusenga uri kurasengera hano hantu, aguhica umutima wawe wifuza, yibuka amashikanwa yawe. Hezagirwa winjira, uhezagirwa usohoka, mu biyaya abona umugisha, mu misozi ibona umugisha. Amato yawe ayuzuzemo ibisosi, ibigega byawe abyuzuzemo ibikwiriye. Ndatura nizera kuri uwo imbere utazigera uw'inyuma, uruwo hejuru ntuzigera uwo hasi. Genda uri umutwe ntuzigera uwo umurizo, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.